米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天，马拉马松伊拉爱阿达道，做一个完全人。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉在kita a milayap tu suara nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I sakatusa a Korinto tulugu sapaw at sipang tsay ko sapaw at tusir suarsa. Sa itsuren ko namo a mala masungira ay at tamtaw. Layapan ko pipa itsur ako. Kalat tsay ko faludra namo. Karari hatay kamo. Nanay mikaput i tamuanan ko ciulahay ato parihatayay akawas. Saan?你们要努力做完全人，接受我的劝告，大家要同心和睦相处，愿慈爱和赐平安的上帝与你们同在。哥林多后书13章11节。Sarikakaaw o jitulasay ko icer atau fana atau ulah no falujua ita. Saay ko masungilaay atam tau kita. Nikau rira i laluma no mikumi atau ulah no tapang i mahpur ko raraw ita. Ciri hatay ko urip ita atau malatsayay ko falujua ita. Unini ko sakasungila no urip ita. 我们的力量、知识和爱心都有限，所以我们并不是完美的。但在上主的恩典和慈爱里，我们罪得赦免，生命得平安，彼此同心合一，而这就是完全的生命。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao, pakai ni i ulah numiso to sakasungila no urip niam. Talajua o rarima ay atam tau kami. Nikau rira, umisikatay i tiswanan ko urip niam. Saka, pakalias kami to tatiihay anay falucu ay a ulah a masasilayap. 主啊，我们因为你的慈爱而变得完全。虽然我们是软弱的，但我们的生命连结于你，因此我们能够脱离凶恶而彼此接纳。Pakani i dalam anay angangan nutapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。